Si barang saya yang mati yang mak mare. Hidup yang mak mare. Iman yang kanan karagut. Itu ke yang kanan kasyot. Yang ke suil khatimah. Mati langkat angkape hana tubi lan neraka selama. Rugo sembayang teh. Rugo puasa teh. Sona yang tipu tanya hal lagi nyalo teh kena mati. Nah yang tipu hana nyo yang mesti takut tapi ura malah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Tuhanku wate matilong be gadah iman. Pakan bunuh khatib ke baca habis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Be ni mati melainkan ron umatang Islam. Ya layak ji maksudnya. Hana so tepu dengku. Long ana lo tu yamin ro lo. Tinggal lagi tanya ora-ora benganyan sibuk tu. Be sibuk tu enggak. Sibuk tak cerita aku kurangan kau tak apa kau mana sok tepu kadang adanya orang lagi lemah haji bro lagi bunuh urang je bu ura-ura tapi ku dikakhir kalam Tuhan pegak jigot Allah sayang keji hana galak ke tanya Allah galak lu keji hana galak ke tanya itu jaiz bagi Allah baik tanya bangga dalam dunia nyo nak amalan biok nak semayang biok nak puasa biok ka sang-sang ke tanya ka syurga masuk 100%. Gok bantah gok sang jika pasti neraka sang tak depun anji lah neraka golan ente. Golan ente. Makanya bek bangga, bek sombong, bek